King Syudad Mabalacat, binuklat siya ang liga ng basketball apeni mo naning negosyanteng Ibong Pineda at dating Mayor Boking Morales. Ay ning report. Formal neng pesinaya ning pamamuklat ning Tatay Bong Boking ka pinyang Domingo, April 20, keti King St. Raphael Covered Court, King Barangay Mabiga, Syudad Mabalacat. Ing sports event, pwede muna ning negosyanteng Ibong Pineda at dating Mayor Marino Boking Morales. May kisan metong King Liga, renga 27 basketball teams. Ano yung Tenacan Jenny, pauwi na rin yung request ng paring Boking. Ano yung inipapialo ngayon hindi mo yung umpisa ngayon. Mo ngayon malyari ni. Giwa ko na San Fernando yun mga balita nyo. Salamat kay ganaganang ngayon Pasalamat naman ni Mayoral Candidate Attorney Gerald Aquino king inisyatiba dari Pineda at Morales na miyampang papyalong para kareng kayanakan bang isulong ing pamisan metong at sportsmanship. Ako po, Patricia Mamangon para King News 4 Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.